Pozdrav, mi smo IDI i stvorili smo platformu za najam električnih vozila pod imenom Roll Plus. U jednoj aplikaciji spajamo iznajmljivače i krajnje korisnike. Svakako bih pozvao sve, one zainteresirane, one koji imaju ideju i koji su spremni tu ideju realizirati, da se priključe ovom programu i postanu dio njega. Mi kao i svaki startup, od početka našeg poslovanja često puta smo se suočavali sa raznim problemima, nismo znali kako im doskočiti i upravo u tim stvarima savjetovanja i mentoriranja su nam jako puno značila. I dan danas nam puno znače, kad za njih nađemo vremena. Pa zapravo svima onima koji imaju želju da poboljšaju svoje poslovanje, koji se susreću sa određenim problemima i ne znaju kako ih riješiti, predlažemo da se prijave ovaj program kako bi dobili stvarno kvalitetnu podršku.